Kunan Tayta Diospaq shimimanta rimashun, Jesusqa uvas yurami kani nishkamanta. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Jesús kachashna shinamenirka. Ñukaka uvas yurataqmi kani. Ñuka yayaka yurayuqmi. Ñukapi kaq ramakuna mana hukuktaka tukuymi pitinga. Ashi hukuktaka ashtawan hukuchun tukuy mana allita anchuchingami. Kankunaka ñuka yachachishka shimikunata llaskishkamanta ñami mapa illaksha kankichik. Kankunaka ñukawan kaychiklla, ñukapish kankunawan kashami. Imashinami ramakuna yurapi mana kashpaka, payllataqqa mana hukuy tukunchu. Kankunapish mana ñukawan kashpaka, chashna llaqtanmi tukunkichik. Ñukaka uvas yurami kani, kankunaka ramakunami kankichik. Mayqanpish ñukawan kaqqa, ñukapish paywan kaqpika, payqa ashkatami hukunga. Ñukawan mana kashpaka, imata mana ruray tukunkichikchu.